Дигар репам дар ягон ҷо намондай маънош интервю мети файрод мекунанд ака биё ҳалай ош. барои чӣ дар батли мазкур ба қавли шумо судя набуд? Вообще ман хиёл мекунам судя ки суди мекард. Дори санаду хабаромад кеса итари мисол гап чап кеса ихе бигирем моли бисёр гап кам таван. Батл сай нагзарондан меша фристайл батл меша қати райдер. Неки у батл сай намеша. Просто бизнес буди батл. барои Марам пул кор барои кардан. райдерам. Барои ки батл во-первых судя набошад. яъне шумо гуфтанед ки дубора батли шумо бо райдер мешавад. Бояд шавад. Сунат Шарипов ташкил мекунад ё дигар кас? Майда мекунад жостки диска надиди ё хаваша. дар ҳамин батл шумо маблағи бештар гирифтед ё райдер? Ба фикрам райдер. ҳар ки реп мекунед оё ин ҳақиқат дорад? Иншалло ки айни замон дар ҷои аввал яъне машҳуртарин репсарои тоҷик аст. ма не барои чӣ? ман тавсия метум ба ҳунармандои шогирд надоранд чи нагиранд. аниқтараш масалан барои чӣ нави ку шумо як вақто Савол какачон ами вақте ки курда мардако мешинанд дар бораи материали гил гап задан намехоҳанд. Мисол манам охи дар бораи будам гап задан интерес намада. шарики барномаи мо ҳастанд ширкати дорусозӣ соф савдо. агар шумо худро фарбеҳ ё хароб кардан хоҳед ва ё мӯи сари шумо мерезад ва ё дар бадани худ сафедшавиро эҳсос мекунед, пас ба ширкати соф савдо муроҷиат кунед. салом бинандагони азиз, тақдими шумост барномаи чеҳраи ошино аз канали Тоҷикон Груп ва бо дархости зиёди шумо ин навбат дар барномаи худ таклиф кардем яке аз репсарои машҳури кишвар, репсарое ки имрӯз дар сомонаи ютуб баҳс барангезтарин репсаро аст, Шон МС Шаҳбоз Шариповро ба барнома хушомадед мегӯем ва ташаккур мегӯем ки вақти қимати худро дариғ надониста дар ин барномаи мо ин лаҳзаҳо ҳузур доред. ва чӣ гунае ки мухлисони азиз шумо огаҳ ҳастед, чанди қабл батли деринтизори Шон МС ва райдер бо ташаббуси Суннат Шарипов баргузор гардид ва атрофи ин батл баҳсу мунозираҳои хеле зиёд дар чандин сомонаҳое ки дар ютуб фаъолият мекунанд зиёд аст ва мо мехоҳем суҳбатро оғоз кунем аз ҳамин батле ки баргузор гардид. саволи нахустинро мехостем фаҳмем ки барои чӣ дар батли мазкур ба қавли шумо судя набуд? дар аксар батлҳо судя ҳаст ки масалан ғолибро муайян мекунад. гап туғри ростига манам темои батлро безор шидам дадами батл чи барномае ки буд фақат мавзӯи дами батлай ки набудани судя намедонам чӣ набуди просто батл буд ази формати нави батлай бисёри мегзаронам. аммо бисёриҳо дар комментарияҳо ҳатто дар видеоҳо навиштаанд, ибрози ақида карданд ки гӯё ки шумо тарсидаед аз он ки агар судя мемондаед гӯё шумо дар батл ба райдер бой медодед, аз ҳамин хотир худи шумо талаб кардед ки батли мазкур бе судя гузаронда шавад. Ман бемухлис будан гуфта будам ки бе судя будан вообще кор надоштам. Судя мешава намешава вообще ман хиёл мекунам судя ки суди мекард батли моро бояд. аммо гуфтанд ки сараввал гуфтанд ки батли мазкур бе мухлис мегузарад, аммо бисёриҳо гуфтанд ки дар ин батл ширкат варзиданд, ҳатто билет хариданд. ин рост? маслиҳатҳои батл бисёри ҷоҳо дигар ки буд баъду постепенно дори санаду хабаромад кеса итари мисол гап чап кеса ихе бигирем моли бисёр гап кам таван. то 5 декабр омода вақт дар кор барои бисёр чизоро фаҳмондан. барои чӣ то 5 декабр? барои ки барномаи шумо интереси нашавад дар канали хитм буд. ва Суннат Шарипов дар як видеои худ реперистонро пас задааст ва гуфтааст ки дар ин батл зиёда аз 80-90 ҳазор сомонӣ сарф кардаасту минуси райдер гӯё
در یوتیوب یعنی افترز که حقوق مؤلفی بوده است از دیگر کس بوده است و آوازه ها هست که گویا که بطل مذکور از نو گذرانده می شود. نه بطل از سر نگذرانده نمیشه، فریستایل بطل میشه قطعی رایدر. نه که او بطل از سر نمیشه. از سر نمیشه. چه نشدم قشتکی پرابلم من نیست که مینوسی رایدر افقاطه پرابلم سنت پرابلم رایدر. هیچ دمایی چی گفتن نمیتونم. نه هیچ تا کار دارم نوشته. شما گفتم میتونید که در همین بطل غالب برآمده. نه. برای بسیاری ها میگن که شون امسی در همین بطل بوی داد برای دیر. بسیاری ها راست میگن. ولی آدمایی که میگن شما برید واشون راست میگن. باز بسیاری ها میگن که گویا که از اون که شما با رای دیر بطل کردید تا اندازه آبروی شما رو پس میکند. چی با پس میکنه؟ از اون که رای دیر گویا که شما رو بریده است. یگان جایی چی نداره. با مبری و بوی متی پس کردن یا برود نیسته. допустим тар як одам миқдори муайяни вақт як чанд муддате дар як қулаи баландии санъати худ месаву хоистрада хорепа хо шашмахон хо фалак ловои соҳае ки боша як муддати муваққатан места ва баъди ӯ пайдо мешавад ҳеч ка гуфтан наметавонад ки шабнами сурайёни заминӣ меяд. шумо омодаед ки дубора бо анамин райдер батл кунед бо судя ки судя муайян кунад ғолиб кист. чӣ бане мешавад ё ин ки мухлисон баҳо гузор мекунанд тариқи овоз. ман медонам ки агар тариқи овоздиҳӣ шавад дар ютуб овози бештарро шумо мегиред, аммо агар тариқи овоздиҳии судяҳо муайян кунанд ғолибро, инро қаблан гуфтан намешавад ки ки ғолиб мебарад. хай судя ҳам халқа худ гуфтеси ку халқ овоздам мебаро. арафту агар судя шавад шумо киҳоро арзанда медонед ки батли шуморо баҳогузорӣ кунад аз репсароёни тоҷик. ма арзанда гуфтан метавонед масалан ду се нафар ки мистер слим лиро набод тамом шумо гуфтан метавонед ки дар ҳамин батл чӣ қадар маблағ ба шумо Сунат Шарипов дод. не ин махфӣ аст. ба гуфти ӯ ки таи 80-90 ҳазор сомонӣ сарф кардааст ва гӯё ки батли мазкурро наметавонад аз ин фоида гирад, яъне ҳамун хароҷоти худро кушанда наметавонад. санад бихоҳам метавонад чӣ бас санад метавонад ки ҳамун камтар овози райдера эффект шад дигар хем мекунӣ тон шад дигар хем мекунӣ сар мети меброяд бура намеқипаи то 100% мешавад ича санад худаш райдер дар слоям ага ки то бафорад батл баброй ма ты хоҳиш матра фармон метун та ма бахшиш пурс ба гуфти то любой кас намега бабгаям бахшиш пурс аз он ки репсариёнро фармон метмега номард гуфтааст одамгарӣ надоред гуфтааст чиро дар назар дорад ҳам шуморо ҳам райдеро гуфтааст. шояд ягон талаботи ӯро иҷро накардед. мо талаботи ӯро иҷро накардем дар ҳолате ки талаботи ӯро иҷро накард маблағро пурра пардохт накард. маблағро пурра пардохт кард. кадом талаботро иҷро накард масалан? аки чизое ҳаст ки як маталада мо гудак гуфтем мегуфтанд гапи хонара кӯча набро гапи кӯчара хона набро не ки гапи гуфти гапо хонара кӯча бировардеста якморо маҷбурем ки скоро гапи кӯчара хона сироро фош кардеста. аз он ки пас мезанад репсароёнро шумо хафа намешавед? ман чӣ ба хафа мешавам? ҳар як кас мнение хича дорад. як кас хофизоро пас медона, як кас реперора, як кас гуфти гапо чӣ рокерора. ҳар кас мнение хича. як вақто овозае буд ки шумо репи 6 ба 1 бо 6 ба 1 мебароед, аммо гумонам сарпараст наёфт ки баргузор нашуд. аммо Сунат Шарипов тавонист ки дар таърихи репи тоҷик аз он соле ки шумо фаъолият мекунед тавонист ки батли шуморо бо райдер баргузор кунад. ба андешаи шумо чӣ роли муҳимро бозӣ дар ҳамин батл? маблағ ё ин ки худи шумо мехостед ки бо райдер батл кунед? И батл просто бизнес буд. Батл барои маблағ пул кор кардан. барои ки батл во-первых судя надошт. агар батл да гуфти гапо судя мемондан дигар гап буд ё ки агар як гонорар мемондан ки мисол кадоме бирд наисмо мегирд батл мешд. батл райдерам зиндагӣ дора. ман рост аст ки шумо гуфтед ки пагоҳ батлро гузаронем, як рӯз ба шумо иҷозат надодааст дар ралли хато накунам. дар як видео дар як видео гуфт ки дар каналаш ҳаст. да хешид ки тема ма як хай
мушкилиҳои худам буд, шахсӣ проблемаҳо кору шахсии худам буд ки як рӯз ман дадакор барои батла хафо мондан. Райдер розӣ буд. Ман райдер розӣ ман гуфтам ки диюм сеюм одамон ҳеҷ гап набарад. Барои як рӯз батла мондан я намуди додувои шуд гапу чап шуд ки хай гуфтам ки ёш дадори мебурад скоро. аввал гуфтанд ки дар Санкт-Петербург мегузарад, барои чи дар он ҷане боз дар ҳамин Душанбе шуд. Хай раҳ маҳкам буд, намедонам. Раҳ Можда ҳисоби маҳкам будани раҳ. яъне шумо гуфтанед ки дубора батли шумо бо райдер мешавад. Бояд шавад. Сунат Шарипов ташкил мекунад ё дигар кас? Майда мекунад жёстки диска надиди ё хаваша. Алик бакала гирифтагаку ва алик наш. дар ҳамин батл шумо маблағи бештар гирифтед ё райдер? Ба фикрам райдер. чӣ хел боз мегӯянд Шон МС ду баробари райдер гирифтааст? Акли хеле мегӯям гӯя ки ҷавода овоза буд ки Шон МС 100,000 сомон ай батл гирифта. Ане ки баъд видео биромаду мардак мегӯяд ман 80-90,000 дар батл расм кардам ки дар батл ҳам маим, ҳам райдер, ҳам оператор, ҳам заведени, ҳам даводав. боз Хеле хулоса буд. гуфтанд ки 60 ба 30, яъне 60,000 шумо биё гирифтаеду 30,000 райдер. Баъд операторо просто хизмат намекунад ку. чӣ хел райдер мисли шумо машҳур нест, дар сатҳи шумо несту аз шумо маблағи бештар мегирифтааст дар батл? Хай ман шуқӣ кардам. Гап магирифтам. мухлисон азиз, ёдовар мешавем шумо барномаи чеҳраи ошноро аз канали Тоҷикон Груп тамошо карда истодаед. меҳмони мо ҳастанд машҳуртарин репсарои тоҷик Шон МС. ва Шон МС, шумо аз реп чӣ мехоҳед ва аз реп чӣ гирифтед ба худ? Ҳеҷ. чӣ хели чӣ? Ҳеҷ нагирифтам. Чӣ гирифтам? масалан обрӯ, мухлис. мо шунидем ки аз ҳисоби реп имрӯз агар чанд соли қаблро мо варақ гардонем, даромади асосии репсароён аввал аз оне ки ба қавли шумо история мехонданд, бо ягон сарояндае ки нав қадамҳои худро дар ҷодаи санади монад дует мекарданд, аз он пул мегирифтанд. баъдан барномаҳои консертӣ, банкетҳо буд. аммо давоми 2 соли ахир аз ютуб даромади асосии имрӯзаи репсароёни тоҷик, махсусан Шон МС, Рали, Барон, якчанд репсаро аз ютуб аст мегӯянд. рост аст? Бале, рост аст. хози ҳама ютуба хитам ози да худ дар ютуба не мардакуро Тоҷикон Груп ҳама ютуба ози ҳама хози ютуб да дурӯ гапое ки мегӯянд мо барои итарем, барои утарем. Дар ютуб касе ҳаст барои сумри ҷо мекунад. Ак ман ҳамаро дар назар надорам. ҳаст ки публика бисёр мешина аз барои худо кор мекунанд ва монетизатсияшона даже гирё намекунанд. ӯ яке монетизатсия гирё кард, видеошда реклама диди ё ягонча реклама кард, ӯ пайлубон ютуба. яъне даромади асосии шумо имрӯз аз канали шумо ҳастанд, Шон ТВ. дар як суҳбат дар барномаи орзуи сеҳ шумо қайд кардед ки ба сафари ҳаҷ меравед, ният доред ки ба хонаи худо меравед ва баъд аз он тарки реп мекунед. оё ин ҳақиқат дорад? иншоалло ки яъне шумо гуфтан метавонед ки репро пурра тарк кардан метавонед? ман рӯз як амри маъруфа гӯш кардам, мега ҳеҷ вақт 5 чиза нагӯ. 5 чиза ҳеҷ вақт нагӯ. мега ки яке аямво буд ки нақшаҳое ки ту дар сар дорӣ, барои ки фикри инсоният ҳар як секунд алишиданаш мумкин аст. ва ман гуфтанем ки иншоалло худованд хоҳад шидан. чанд сол қабл шумо ҳам хел ваъда карда будед, тарки саҳнаи реп кардед, аммо дубора баргаштед. ду ошибка мо дар чия ки бисёр дар дунё бисёр одаме ки дар гапш наместа. просто мо байни 2 нафар да, мо байни 200,000 нафар да. фарқият ам мия. фарз кардем ки худо хоста бошад, шумо ба хонаи худо меравед, зиёрат мекунед, бармегардед, мана тарки реп мекунед, дигар реп намехонед, баъд ба чӣ кор машғул мешавед? боз бар ҳамин блогер мешавед ё каналат? баъд каналатон, тақдири каналатон чӣ мешавад? шумо ки реп нахонед, канали шуморо ки тамошо мекунад? ё мефурӯшед каналро ба ягон блогери дигар?
مفتخر گفتی که اگر голосование батл ба SMS шава халқ ва павта ма мебарам. یعنی که ما نو بسته و چیزی که میخونم ما میبرم مقصد شما значит мухлисои ма касои ҳастанд ки на танҳо баъди репери ма қати ма значит вот не толка мухлисанд во братои ма дуруст аммо инҷа гап дар сари даромад барои пешбурди ҳаёт зиндагӣ меравад. масалан шумо тарки саҳнаи реп мекунед, каналатон фаъолиш мешинад, масалан наметавонед фаъолиятатонро пеш баред, баъд чӣ кор мекунед? ягон гап мезанӣ дар ютуб не ту бародар гап қати пеш бурда сум кофта ёфтаисти куманам гап мезанам як каса даъват мекунӣ мегум ки ман ҳофизоро фариёд мекунам мегум бародар бина ҳам қадахо дори биё ҳаҷ бира биё басш кун мегум ният мекунӣ қасамшон метун дар эфир баромад мисол тараф фариёд мекунам мегум бас мекунӣ ҳофизоро ҳаҷ мера баромад кардани ман реп хондани ту ҳар душ як мешавад. баъд аз ҳаҷ биёед боз ба ҳамин санъат машғул шавед, ба ҳунармандон кор ман ҳунармандонам мегум ҳамин роида ки бо шумо ҳастем ман будам мегум раисоз неста биё ҳаҷ бирем бас кунем ина ту ҳаҷ мебарам мера ҳар як инсон орзу дорад хай тагда тайёр шад ситофи дигаштан иншолло мерем. лекин баъд аз оне ки ба андешаи ман аз сафари хонаи худо меоед бояд тарки реп кунӣ ё тарки саҳна кунӣ, тамоман ба эфир набароӣ, ба қавле агар ба он талабото чӣ яхам муло дар эфир гап мезанам пайғамбари муфт агар ки дар кадом давре зиндагӣ мекунем мувофиқи давру замон оно маъруф мекунанд во сарояндагона реперистора таблиғ намекунанд дар ютуб. хай ба воситаи санъаткоре ки як гапи хуб расонида шавад ки додиста ки чанд ҳазор аудитория дорад хуб нест. ва шумо хато накунам давоми ҳамин фаъолияти худ ё дар ютуб масалан чанд канали худро фурӯхтедам? як канал боз канали нав кушодед. бале як вақт овоза шуд ки ҳамин канали наватонро ҳам ба фурӯш гузоштаед. Шон ТВ-ра боз мехоҳед ки бо канали нав кушоед, аз худатон боварӣ доред ки боз канали нав кушода подписчик ҷамъ мекунед. не агар расмани тарих гуфта бошум ай мухлисон боварӣ дорум ки гап гуфтам ки гап набуд ирава нияти фурӯхтанам накардам. аз ҳисоби реклама маблағ бисёр ба даст меравад ё аз просмотри клипотон? барномаи мо чеҳраи ошноне ки дар бораи ҷебаки ошно гап зидистем ягон мавзӯи дигар дар ғайрисмуна мешавад. намехом суҳбати мо аз суҳбатҳои қаблӣ ки масалан дар канали орзубудиё дигар барнома ҳастан фарқ кунад. мақсад зиндагии ман дар мерасе хоҳа иш хоҳа таметонед ки даромади як моҳатон чӣ қадар аст? даромади як моҳаи хидм аз умуман ҳам аз каналатон ҳам аз реп охай ҳамун канал реп ба чизе ки дар хидм мемонад дар хидм тоза мемонад аги 6 ё 7 ҳазор сомон ман фикр мекунам ки ҷоиш мешавад ки дар як рӯз ҳамин маблағро меёбед. ки бо ҷоиш мешавад ки дар як рӯз 10 баробар ҳамин маблағро даст метӣ сарф мекунӣ. ина шумо дар чӣ буд даромадтон калон ки 7 ҳазор дар назари шумо ин қадар кам метавад. ҳамон сарояндаем ҷоиш мешавад ки дар як тӯй 7000 меем, ҷоиш мешавад дар 2 ҳафта аммо тӯй надорем, ҷоиш мешавад ки дар як суруд дар як омода кардани як клип 7000 сарф мешавад. ҷоиш мешавад ки моро меқапанд ҷарима мекунанд барои як гапи ноҷомон. ҷоиш мешавад ки моро налог меқапад. барои патент надорем. ҷоиш мешавад ки те не реп да фалон дашном кади реп соли дар барои патент ягон проблема шудагӣ аст шумо. вале мешавад. пол нашид. мо успед мекунем бас мекунем иншалло. 31 декабр ба сар монад. ва шумо дар рушди санъат ё аниқтараш шинохта шудани овозхонҳое ки қадамҳои нахустини худро дар санъат мемонанд бениҳоят нақши калон доред. ҳамин таклифи дуетхониҳо аз ҷониби ҳунармандон аз ҷониби онҳо мешуд ё худи ҳунарманде буд ки худи шумо ба ӯ таклиф карда будед? зарифи носирӣ, фирӯза ҳафизова чӣ масалан шумо тарафи апа фарӯз наимҷони сайдалӣ хонде тарафи он бародар ва тахмина одинаева буданд, ҳамаш аз ҷониби онҳо буд. ва ба андешаи шумо ҳамин ман хато накунам агар бо 15-20 овозхон шумо дует ба қавли фит кардаед, хароҷоти ҳаминро кӣ мекард? хароҷоти сабти суруд, клипҳо ба гуфти шумо ки дигар ҳофиз каси файрод кард ҳамон мекунада. ва ба фикри шумо ана аз ҳама ҳамин дуетҳое ки хондед бо кадом ҳунарманд бештар миёни мухлисон маҳбубият пайдо кард? мухлиси зиёд
باید майда клипи бевафо تخمینا اودینای бале سلامت бар комедион зариб фақат ям зури балафо و خود شما مخلص کدام رپسرای توجیک هستید گوش میکنید رپسرای توجیک кемео کیمیا бале من بار اول میشنوم акай хай ҳаст санъаткорое ки шумо устод мегӯед гапҳо сахт эҳтиром мекунед شاید اون نفر کلیپ ندارد که ما نمیشناسیم нафар вақтҳо охир ягон реп натурад ажеб باز کی بغیر از بر мастер ва бас гӯш мекардам основно кемео امروز بحث ها زیاد است اطراف اون که در جای اول کیست مثلا از هنرمندان بانو گیریم همگی شبنم سوریا میگن یا منیژه دولت ها میگن از مردم گویم از استراد صدرالدین نجم‌الدین میگویم و از رپ سرایان قسمت مستر اسماعیل میگویم قسمت شان امسی شما گفتم میتوانید که عین زمان مثلا 5 سال پیش رو نمیگیریم عین زمان در جای اول یعنی مشهورترین رپ سرای تاجیک هست ма не برای چی ма машҳуртарин репсаро наметавонам баро ки مثلا کی از شما زور بوده میتواند عین زمان як гала репер کیه مثلا شما نام گرفته میتونید ҳо مثلا من میگم که نیست عین حال من همین از سال 2015 این جانب من فعالیت شما رو خوب نظارت میکنم میبینم میدونم مثلا اگر 10 سال قبل رو گیریم میگیم که مستر اسماعیل بودن ابدا بودن чӣ ба бидан мастер исмаил هستند و اون مستر اسماعیلی که مثلا 10 سال پیش بود امروز نیست امروز هم شون امسی میگم خیلی جوانو طلبای مکتب دانشجو رالی گوش میکنن باز وای گوش میکنن ина ралик зура نوی گوش میکنم یعنی خود در رقم 1 نمیشماره не بعد کی است رقم 1 реп ҳарфай рақам надорад مثلا رپ سرای نام 1 مشهورترین یا با قول خودتون کرال رپ تاجیک میگویم ака мухлисои мухлиси ман мегӯям ман ё мухлиси исмаил мегӯвай یعنی این مخلصان معین میکنن که не ҳар кас ҳар барои ҳар як мухлиса кумири хизиш карола кумири хизиш рақами як بغیر از رایدر شما نیت با یگان رپ سرا بطل کردن داره با کی میخواید ман ам батли кардагим пушаймон аст мекунам рӯзгами интернет ҳо меки дамаҷо дар ин бора гапа ном меҳроброй че кана мегакуну фақат ном همین 90% ویدیوش فقط درباره شون ام سی آیا رپ آیا не меҳроб نه خیلی پول کار کرده حساب شما мошалла бурачка барам фақат таъриф мекунам فقط شون ام سی همین کامنتاریش دمیداری فقط رازبار همه جنگ رپ فقط طرفدار شون ام سی و شاگردان داره برای چی یک وقتا داشتید هر یک هنرمند باید که شاگرد تیار کند و رپسرا است سراینده است ژورنالیست است ман тавсия метавонам ба ҳунармандое ки шоли шогирд надоранд ручи нагиранд شتش خوردگی رنگ من علم داره не алам надорам просто савол метавонам ман чихридам оғад нема муро ақадаре ки чихрияй ما میخواستم که اطرافی مناسبتی ناخوبی انیخترش مثلا برای چی نوی که شما یک وقتا خطا نکنم شاگرد شما بود هم خیلی آوازها بود همین چی باعث شد که شما جدا شده امروز مناسبت شما خوب نیست عیبی که شد یگان پرابلم شد یگان خطایی از جانب شما یا از جانب او شد тасаввур кард чун ами вақте ки клубда мардако мешинанд дар бораи материали гил гап задан намехоҳанд мисол манам охи дар бораи будам гап задан интерес немада чӣ клуби мардако дата дар интерес дар бораи киртаи помпак гап задан ки қимат чида ё арзон мадам он тема одам интерес не یعنی شما نویگرو با گلو با کرتا شبیه کرده؟ не кирта хеле хуб каса танша гар мекуна мада вақсад ам одам интереси нест
میدونید من من قریب تماما گوش نمیکنم، لیکن کم شما رو گوش میکنم. فقط ریپایی که با هنرمندان با سرایندگان میخونید، انا ما زیاده از 5-6 سال است که همکاری داریم، شناس هستیم. من اصلا پیش گوش نمیکردم ریپ رو. وقتی ریپ های شما رو گوش کردم، در حقیقت یک معنی، یک چیزی نو داره در ترکیب خود که انسان رو وادار میکنه که همون چیز رو گوش کنه. همون ریپ رو هست، ریپ هایی که حقارت است، دشنام است، خصومت است، بدبینی است. در ریپ های قبلی شما همین چیز بود، اما سالهای اخیر این چیز از بین رفت. اینم خوب شد. من یک چیز رو مشاهده کردم در بین ریپ سرایان. منم امروز میبینید در سامانه یوتیوب جنگ، حقارت بین نور ازبار پگاه میبینید که در استودیو یک شیشته دویت خوندیسن یک جا باز. این شما مصلحت میکنید برای خرید گرفتن در یوتیوب یا اینکه شکی خواب مینوات ایش ولدا اون چیزی را که خواب طلب میکنم مثلا من رالی چند مرتبه بین شما بحث و رازبور خشید. باز روز من در یوتیوب دیدم که شما یک جا نشسته، من یک جا هست آدم خونده که هست نفهمی، هست که زدیبات میکنه، هست که مثلا هست آدمی که پرسته کسی اگه میکنه که چوخه داره مقصد پرستیتی نیکارش. هست آدمی که پویا سیمیا در لذت میکنه، لیش سیستی در لذت میکنه. و من در یک استودیو نشسته بودیم، همونجا دوستان نزدیک شما بودن، من نام اونها را نمیگویم. گفتن که رایدر شان امسی را در بطل خورد. برای چی دوستان شما در نزد بیگانگان شما رو پس میزنن؟ برای چی با همین خیلی نفران شما دوستی میکنید؟ خیره تو گفتی که دوستای ما بوده، من مثلا با دوستای ما خیانت دیدید از دوستان رپسر و شاگردان. منم گفتید که دیگه شاگرد نمیگیرید. بگیم که خوبی دیده حساب کردمش خیانت کردگیه. مقصد تا اگر میگفتی که خوبی شناسیدگی دوستان ما حسابش کردم میتونستم چند بار. خوبی برای مقصد خیانت به حساب است. شما نام سه رپسرایی که شما اونو رو بعد میبینید تماما گوش کردن چشم دیدن نداره، گفتن میتونید کیا هستن؟ من میتونم گفته که خیلی رپرها هست، نه که نمیتونم گفته که هم داره که با گذشت وقت دشمنا میتونن دوست شوند و دوستا دشمن. با همین خاطر ممکن ما را نمون شاگرد دو روز پس کلمه دوست شود. و به خاطر مخلصان خود که این لحظه ها برنامه ما رو تماشا دارن، باور کنید مدت قریب 2 ماه میشه در کامنتاری ها فقط می نویسن که شان امسی رو دعوت کنید. 4 یا 8 مصرع از یگان رپی دل خواه رپتان سرزیگه بنا ما اتکریتا پیش اون مخلصان دا قول میشم که اون خریپی که ما میخونم همه شعری ورق و تلفن میخونم باور میکنم یگان چه از زیاد نمیدونم کنسرت ما فناگرام های خیلی فناگرام ما فریستایل زنی شما رو در یوتیوب میبینم به یگان ورق تلفن میخونید. خوب فریستایل او رپ نیست. خیلی فریستایل میکنید مثلا اون کانال ما واسه میدونی که پادرون رپ نیست، همه فریستایل کانال ما داره. اما از شما خواهش میکنیم که برای پادپیچکان کانال توجیکون گروپ به خاطر مخلصان خودتون، اکثر مخلصان شما در کانال ما هم هستن، غریبا هستن. اکای ادرام مالی پرابلم نیست، فریستایل که گفت سر همه کی فریستایل ما بزار شدیم. نه بزار نشدم، میخوام چیزی نو بشنوم. دیگر رپ هم در یگان جا نمونده با اناش اینترویو میتی فایرود میکنن اکبی و حالای اوش لیکن میره نیفیگا دسترخوانی خالی و یک گفشون در خار میکنن رنگی که خالی قارکنک چسبوندگی در باری روش او کجا در شوازه و دو داری خشروش بعد رزولتات بعد چی گفت زنو قطید بس اگر در اخیر با بینندگان برنامه چهره آشنا و مخلصان خود شما که در کانال ما خیلی زیاد هستند، با غریبانی که برنامه ما رو تماشا میکنن چی گفتنی هستید و چی را انتظار باشه؟ خیلی گفتنیم که سربلند باشیم، زنده باشیم، خیلی مقصد بطلی نه و انتظار شوند. ما گفتم که دیگه یکون چیزی اوینده هم در بعدا نمیتونم که فلان چیز انتظار باشیم. ما دیگه هم استودیو درآمدم ترک ما خواندم در دیستم گرفتم بعد ویدیو چه جوی میکنم میپارتم میگم نه سجدت کنیم
تشکر زیاد که با برنامه ما اومده شرکت ورزیده و بینندگان عزیز یادآور میشویم که شما برنامه چهره آشنا رو از کانال تاجیکان گروپ تماشا کردید. خیر تا برنامه های دیگر تن صحت و پیروز باشید.